Sakubona, ngiyabonga ke ngokuthi uklikhe ku-video leyi. Thina ke we are the Wecob Entertainment sikunika indaba zonke ezimnandi ukuthi ubekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni lethu. Indaba yanamhlanje indaba kaKelly Khumalo. UKelly Khumalo kuthiwa nguye owabulala uSenzo Meyiwa. Ku-video leyi sizachasisa why uKelly Khumalo engakabotshwa lokuthi kucatshangelwe ukuthi nguye owabulalayo uSenzo Meyiwa kuyini. Singakayikhatshana ungakhohlwa ke ukuhitha the subscribe button, like, comment and share. UKelly Khumalo kucatshangelwe ukuthi nguye owabulala uSenzo Meyiwa. Lokhu kwavela ke ulead investigator uBongani Gininda esebuye lobufakazi. uGininda wabuya lama messages phakathi kwaKelly Khumalo ekhuluma losisi wakhe uZandi esithi yena ufuna ukugetha rid of uSenzo Meyiwa. Ama messages lawa asiwabonanga thina as abanye abantu, kodwa ke ulead investigator yena uthi ama messages lawa wawabona. Yena uZandi akakhulumanga lutho ngalolu daba, akula comment yena ayifakayo, akafakazanga lutho. I-message leyi ethi get rid of iyo engani itshengisela ukuthi uKelly Khumalo wabulala ke isithandwa sakhe. Ukuthi wayefuna ukumbulalelani uKelly Khumalo, bakhona sibili abantu ababefuna ukuyifakazela leyi ndaba, kodwana akula bufakazi. Yilokho okukhulunywa ngabantu bekhuluma imibono yabo, njalo imibono yabantu ayingeni ecourt. Kulamadoda amabili avumayo ukuthi wona athunywa nguKelly Khumalo, kodwana ubufakazi lobu abukho ngoba akula enye imali etshengiselayo ukuthi babhadalwa kuma bank statements abo, lawo ama bank statements kaKelly Khumalo. Nxa amadoda lawa ekhuluma bona bathi baphiwa imali cash, lapha bazama ukuthi akubanga lama messages atshengisela ukuthi bathola imali ngoba bahlangana laye uKelly Khumalo baphanana imali esandleni. Abanengi bayabuza ukuthi kungani uKelly Khumalo engabotshwanga. Ngo-2020 October kulama investigators acelayo i-warrant yokuthi uKelly Khumalo abotshwe. Kodwa ke i-National Prosecuting Authority ephayo ama-warrant ukuthi abantu bebotshwe bayala ukunika ama-investigators lawa i-warrant yokuthi ebotshwe uKelly Khumalo. Kodwa bavuma ukunika ama-warrant ukuthi amadoda lawa abotshwe wona emahlanu. I-reason why bona bayala ukuthi uKelly Khumalo abotshwe ukuthi yena uKelly Khumalo yi-complainant. Ngeke kubotshwe i-complainant, yinko ke azahlala ephandle elokhe ehamba kuma-court meetings akhe. Njalo abakwaziyo umthetho bona bathi okukhulunywa ngamadoda lakhe. Okukhulunywa ngamadoda lawa ukuthi uKelly Khumalo wabathuma akusebenzi ecourt. Amadoda lawa avuma bodwa munye ngamunye ukuthi bathunywa nguKelly Khumalo. Kodwa ke akula ubufakazi obutshengiselayo ukuthi uKelly Khumalo wabathuma. Njalo kungaba liqiniso ukuthi amadoda lawa aqambela uKelly Khumalo amanga, sebefuna ukuzikhipha bona ejele, sebefuna ukuframe uKelly Khumalo. uKelly Khumalo ke kuthiwa yena yi-complainant. Abakhulumayo abakwaziyo umthetho bona bathi i-complainant ngumuntu obuya le ndaba ecourt efuna ukuthi ilungiswe. Ngelinye igama umuntu lowo yi-victim. Njalo ke nxa sikhangele indaba leyi uKelly Khumalo yi-victim ngoba wayekhona uSenzo Meyiwa edutshulwa. Nxa sikhuluma iqiniso uKelly Khumalo laye wayengadutshulwa, yinko nje yena evikelelile ukuthi angene ejele. Nguye futhi njalo owafonelayo amapholisa ukuthi bebuye ngoba sokudutshulwe uSenzo Meyiwa. Yinko ke lokho kutshengiselayo ukuthi uKelly Khumalo ngeke abotshwe ngoba laye udinga uncedo ngoba waphosa wafa. Nxa kukhulunywa kuthiwa uSenzo Meyiwa nguye owavikelela uKelly Khumalo ukuthi adutshulwe. Lokhu kutshengisela ukuthi laye uKelly Khumalo ngumuntu odinga uncedo, akusiye muntu ukuthi ahambe ejele. Kodwa ke kulama phone calls aphakathi kwakhe uKelly loFiso Kuhle Ntuli. Ama-phone calls lawa akhangelisiswa nguColonel Steyn, yena wabona ke ukuthi ama-calls lawa ayenziwa nini njalo bakhuluma isikhathi eside esinganani. Ama-calls lawa kuthiwa ayefonelana mhla ka-August 2, 2014
eyalastayo 110 seconds, isikhathi sisithi 20 minutes to 11 o'clock ebusuku. Enye i-call yayimhla ka-15 October 2014, 98 seconds, ngesikhathi sika-27 minutes to 6 o'clock ntambama. Amapholisa athi efika lapho-ke uSenzo Meyiwa esedutshuliwe, bacela amafoni ukuthi wonke ahambe emapholiseni. Bathatha-ke ifoni kaKelly Khumalo bahlala layo. Kodwana-ke nxa sokukhulunywa ngama-investigators bathi ifoni kaKelly Khumalo yadilithwa idatha yonke eyokutshengisela ukuthi wayesenzani, ekhuluma lobani, njalo kulani efonini yakhe. Lokhu kwakhitshwa efonini yakhe ngo-1 AM ngo-October 27, kuqeda kusenzakala lokhu okubi kuSenzo Meyiwa. UKelly Khumalo kungaba-ke lithuba lokuthi nguye owadilithayo, njalo kungaba le chance yokuthi ngomunye umuntu owadilithayo konke okwakusefonini kungayisuye uKelly Khumalo. Lokhu kutsho ukuthi maybe uKelly Khumalo wadinga umuntu ongamdilithela konke okwakusefonini yakhe. Kodwana-ke yikucabangela kwethu akula bufakazi bokuthi lokhu kwayenzakala. Lokhu-ke yikho okwenzakalayo endabeni kaSenzo Meyiwa. Make sure you hit the subscribe button